Mwandiki munene wa kiama kia ODM Edwin Sifuna ni athiete na mbere kwanirira uregani wake na unyitaniri wa kiama kia ODM na thirikari ya Kenya Kwanza, umuthi akienderera gukeyeheria kiama-ini kiu agikorwo ni gikanyita mbaru President William Ruto hindi ya githurano kia mwaka wa 2027. Sifuna marĩ na mũmbunge wa Saboti Caleb Amisi ũrĩa nake no mũmbunge wa kĩama kĩa ODM maugĩte na gũtuĩka nĩ matĩte mũtongoria wa kĩama kĩu Raila Odinga matigetĩkĩra hĩtithie mũingĩ gũtua matua moru ma gĩũteti. I will read all the resolutions that are made by organs of ODM except one. Wanachama ODM wakipitisha waseme Sifuna ni shenzi kabisa, nitasoma. Lakini siku ile watapitisha ati chama cha ODM kitaunga Kasongo mkono mwaka wa 2027. Hiyo nataka niseme mbele yenu na mbele ya Mwenyezi Mungu, hiyo sisomi. Naambia baba hivi, nimwambie simwambie? Niambie baba nisimwambie? Mimi Caleb Amisi, ukiamua kuunga mkono William Ruto, baba, that will be the end of me and you, amen. Eria maugite muingi wa bururi ni uhatirikite na gikiro kinene rungu rwa wathani wa President Ruto kuumana na mwathanire muru na wagarari wa ihoto cia umundu. Watu wa kawaida wa Nairobi wameshindwa kupata tikiti za kuenda Kasarani kuona Harambee Stars vijana wetu wakicheza. Unajua ni kwa nini? Unajua kwa nini? Wakora wa hii serikali wamenunua tikiti zote hadi ndio watu wa Nairobi wasiende huko kuimba one time. Sasa nataka niwaambie, mahali popote tuko tutaimba. Tutaimba tukiwa hapa Lokowe, sio? Tunataka tuimbe tukiwa hapa ya kuonyesha vijana wetu wachanga mwelekeo. Hadi tunaonyesha mtu ambaye anauawa, anaua vijana. We are not responsible young leaders if the only example we can give to our fellow youth is to support a person killing them. Hatuwezi. Na harĩ kĩrĩa kĩronekana ta ũregani ũrethegea wa President Ruto gĩtarũ-inĩ gĩa ithũĩro rĩa bũrũri, mĩario ya Sifuna nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ atongoria kĩhĩri ya gĩtarũ kĩu, makiuga thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ĩritũhĩirie Akenya ngarama ya mũtũrĩre na ciaigana nĩ ciaigana matigũkira rĩngĩ. Waluya wako na viongozi, sijui Weta, sijui Musalia, miaka 40 wao wanajiita kiongozi wa Western Province 40 years na hakuna kitu umefanya. Sasa wewe ni kiongozi gani? Polisi kuanzia leo mtu akifanya makosa piga risasi kwa mguu. Sisi hatuwezi kubali. Oho ni morĩtie mũingĩ wĩharĩrĩrie na kura gũkainũkia Ruto na thirikari yake hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene gĩũkĩte. Ngoja niwaulize, kama wewe uko term ya kwanza, you are doing your one term, alafu unataka wapige vijana risasi, na ukirudi term ya pili watapiga wapi? Handũ-inĩ yake mũmbunge wa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcomba augĩte thirikari nĩ ĩriganĩirwo nĩ gũtungatĩra mũingĩ ũrĩa wamĩthurire, no na tabarĩra iria ĩrarugũria itirĩ na ũguni o wothe irarehera Kenya o tiga kũmahatĩrĩria makĩria. Mimi nilikataa uongo wa William Samoei Ruto, nikamwambia aache uongo. Pesa ya watoto wa university arudishe yote. Pesa ya wamama ya bikuni arudishe yote.